का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY मिनन kesngi kala rakhe ke lingkho dap shipos nam ka jongka ka balaira ban kintiu ki kattu katni ki karkhana red ha India bakan thop be ka jala Meghalaya ki babun ki la yojmun toy na ka scheme bakan thop ki brew na dadangre West Karo Hills bona kinong yojmun toy ki la Assam ya ki jingsham bat ki la paru ya ka jingsngongu ka jongki ha ka bayde bat ka scheme da ka bapen chai bakala kintiu shibon ban penyar ki kam ki jam ki jongki UP.CH Movement FOSSBI dadangre ulakdo banadu bolas dang menteri hau nopra 8000 pulai la yo I ke jingki stat ha karukom Airam Aisha ha kaba yaki kot kisla lala ban pendap tang hapo shibenai haba ai jingkran jikila pathai khubor ula pentep bahalor kumno kaneka scheme kala penkalai kinong sengkam la jong hada dangre ula benrap ru babon kinong yo jimentoy lagi digi kenthai la nigi shinrang kila shimram na kabentaban seng dukan bat kam la jong ha kini gisnam balalet मुद्रा योजना से 4 लाख रुपया लोन मिला है दुकान के लिए और मुझे उस पैसे से बहुत मदद भी हो रहा है और मेंटेनेंस भी हो रहा है। मैं मुद्रा योजना अप्लाई कर रहा है 5 लाख मिला है उससे दुकान कर रहा है उससे बच्चा लोग स्कूल जाने के हेल्प कर रहा है और फैमिली हेल्प कर रहा है ना एप्लाई का मानन दुकान को थारिया हा रो दुकान को थारी दुकान ना बोस्तु रंग को आई मंगाना हा दुकान नाकेगा निकी या दुकान नाकानी ची चिंगी नुकदांग ना जंगी थांगा न्यू बांगा dakcakani ko anga manina Lapalai je kendeng scheme do menteri rangba adu kari Narendra Modi haka prathrik uyayong 1000 khatsan kendeng scheme ka ailat gi paitba ban shimram palat shipolak hadu arpolak tingka kumshibenta bakin pinkhe imbyang ya laki jongki kam ki bakila seng bat banyarabru haka ban kinti ya kayo ka kwat ka jongki